Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayon. Hindi basa ti Roma Kapitulo 13, versikulo 4. Taiso ti adipan ti Diyos nga agserbi iti pagsayatan. Ngam naagaramid ka iti dakas, agbuteng kakankwana, ta saan asinsinan ti panakabalin na amang dusa. Iso ti adipan ti Diyos amang ipatay, iti panusa, kadagiti agaramid iti dakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasalitaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Ay, awan manin bakit? Nabangkrap manin timula ka natin. Hulyo, bumawi kan tumanin Kasano ta makabayad ka dagiti adu nga utang ta, no kastoy aka na yun. Nauma ako nga gargar din. Kat papanang nga rod. IJN ti kumparek. Hulyo. Masaduta ko nga gardin. Naginom ta. Kain kanam ti kayat mo. Taado ti makan, pare. Kabarbaro man ang tilugan mo Nadlaw mo gayam. Makapaapal ka talaga. Sigalang mo't nga mintag madi abumaknang, pare. Oh, anya. Nakapanunot ka? Padasag pare. Kasta! Labaybayag kan nga awisan. Bak nang ka kumanakas kanyak. Delikadong samot pare. Turad, ti pakinakam lang dahita, pare. Padasampay ko muna. Sa kanto agsao. Bakit? Agbiyahe kami ita. Rabiin papanan nyo. Agpa Manila kami. Anya? Makamu ka pailangan ka dagiti ubing Asino ti kaduam? Awanin ti adu pa sa lutsod. Basta no agsubliak. Namnamayam. Adun to ti kwarta nga isangpet ko. Anya? Sige, inakon. Urayan na kon ti kumparik di tarwar. Hey! Hey! Da kayo mo't gayam, tata. Nagkapasyal kayo man. Siya! Nagkapuwak ti tagarden ko. Umay kuman kasarita ni Juliao. Ay, awan ni Julio, tata. Nagpa-Manila. Anya nga'y tinaramid na ijay. Saan namat nga imbaga? Kasta ka day. Kamusta nga iti garden nyo, tata? Agpada kami kin ni Juliao. Tinadahil ti bagyaw dagiti mulamay. Ay, kasta talaga. Sabay, awanan ti igatang ko itagas ko. Ha? Anya ti sakit yun? At dangarod angkit ko. Ha? Nagrigat ti kasasad ko. Isungay mayak, tap na umutang ako makin ni Julio iti igatang ko iti agas. Noada ko makwartak, ikan kayo. Ngamawan mo tinaira na akwartak, tata. Ala, saan abali nga rudain? No agawid ni Julio, sakay to agsubli, tata. Bareng adama ited na kada kayo. Droga ti ila akong hulyo. Iso nga ganad ka. Tsak kumakayat asar kanda ito ngam kapilitan. Adu ti makwarta ditoy. Saan ka pa marigatan? Akas iti panaggargar din mo. Kabalak na ito Wen! Hala. Tantanitan iti syudad. Marigat, anak manin ni Haganas. Ay na, kanayunan asumro day ta sakit mo. Huwag nga raw na. Masapul nga agpadoktor kan. Awan mat kwartata. Marigat, anak ko ni tida ito ya sakit ko. Pare, nagadun na kwarta na ito Kung nagtumot kan ka, nalakalang na iti pagsapulan. Kukuha ka di amin na ito Wen! Kat dakdakkel to pa inton sumaruno. Sige, ibagam no kaano manan. Wen! Di ka madanagan. Ayaban kan tumanan. Julio, nagadun akwarta da ito. Gatangam ti kayat mo. Nangalaam iti da ito. Saan ka nang agdamag pa'y? Agtibtib bayo ti baro kong ko, Julio. Di mo ibagbag ka dagiti ka aruba.
ure as sino pa'y tagdamag, ha? Taapay. Basta, mangrugi itan, ti iduduras tayo. Wow! Ipaspasim payo matgayam da ito'y balayo. Wan, Mare. Padpadakalan yun samat, Mare. Saan mo? Nakitak pa idi na minsan. Nagpa-deliver kayo iti washing machine. Wan, tapno sa anak amarigatan nga aglaba. Ay na, nagmayatan. O sige, Mare ha. Panawan ka pa. Ay, agure ka, Mare. Nakalako ka din ni Pare Julio, itinatang na. Ha? Dakkel sa tinapaglakwan na ah. Nagdamdamag ka di dagiti karro ba? Wan, adudang agdamdamag. Bayam lang ida. Nangalaam ka no iti kwarta. Saan kalatan ngagtagtagari? Imay ni Tata Manolo idi na minsan. Sapsapulan na ka. Tapay ka no? Bumulod ka no iti kwartam. Igatang na iti agas na. Sige. Inton bigat. Ikak iti agas na. Agas? Wan. Agas na. Amabalin ng tumat a pagkwartaan. Anya? Adda dita silid na, Barok. Agsaksakit. Kaya't ko kumakasarita, nana. Sige, umunag kalata. Yaman ak. Umay ka, Barok. Ay, Manolo. Ay, bumangon ka dita. Adda bisitam. Asinaw. Sak, tata. Pasensya ka na. Nakapsutag. Ala. Agtugaw ka. Tekang ka iti agas mo. Agas. Oh, daytoy. Bulaw. Mariwana day tata. Kasanungay nga agas da ito'y ako naam. Padasem. Inton umimbag ka. Umay kay balay. Tadda pagsaritaan ta. Anya jay inted ka ni Julio. Agas ko. Angam, maiparit dayta, Manolo. Amok. Ay, tiltiliwanda dagiti agaramat iti kasta. Padasik laeng bakit. Ay, agan-anad ka ah. Ay, panagkunak, saanen anasaya at tiar-aramidan ni Julio. Naimbaga ka un Hulyaw. Kunak tumat kan ka, tata. Talaga nabilag dyan mo nga agas ah. Agmula ka. Anya. Agmula ka. Tasak tumat lang ti gumatang kan ka. Saan ka di ang maiparit dayta? Maiparit no maamuan ta. Ha? Nailam mang ti garden mo. Iso nga awan ti makadoktal no agmula ka ijay. Mare, ado dagiti sayang gusang amang mangag ko ah. Nga anya? Pudno ka di nga aglaklako iti illegal a droga ni Julio. Anya? Jakpat yun dayta. Amok anatak ng atao ni Julio. Kat numan pudno, ay nakaamak, Mare. Ha? Kasanon ngay numatiliw? Uno saan? Dayta ti pakatayan na. Mare, bagbagaam ni Julio. Di na isagmak ti bagina. Amo na mat adakas dayta. Anya dayto imulmulam dito garden mo, Manolo. Ay, hindi nakbiyangan. Di ka kadi mabutang iti kastangar aramidam. Isardeng mo dayta. Agas ko lang daytoy. Ang adon tinaimulam. Laklakwampay gayam ni Julio. Apay, amam adakas ngam aramidam pay laeng. Aguli magkaman. Manolo, Ito ta nakadiskubre iti nalakapagkwartaan. Kasta pa iti ibagam. mabalin kamot nga agtrabaho iti nalinis awagas. Nalaka nga ibagam dayta. Ngam no mapirdi amin amulak gapo iti bagyaw. Makapaladingay. Pangaasim Manolo, isardeng mo ti kastangar aramidam. Saan? Ituloy ko daytaw. Oh, daytan ti kwartam. Wow! Ado man ang tinabingay ko ah. Magatang munti kayat mo.
Lugan ti pulis ti nagsardeng. Delikado. Aglibas ta. Arestado ka. Ay, Pangaasiyo, saan yung arestaran ni Manolo? Ada sakit na ita. kasandak ko, maser. Binagbagaan ka iden Manolo. Ang dinakmat dangdanggan. Unayan. Iso nga ita, sigurado amay bahalod kan. Sumurot kan kada kami. Naarestar gayam ni Tata Manolo. Tapay, Agmulmula met gayam iti marihuana di tagarden na. anya? Adda na pan nagreport iti pulis. Kat nagresponde da adagos. Ni gayam Julio ti bayar na. Ay namare, delikado ni Julio. Saan pa'y anala daw ti amin? Ibagam asumukon, tagbalbaliwan. Madandanagan. Adda pa'y gundaway na nga agbalbaliw. Sabay ko matamakumbinsir ko. Apay kit din asaan, mare. Kasaritam anasayaat. Natay ti kumparek. Anya? Pinaltugan dagiti pulis talimaban. Nakalibas ang laang. Anya da iti anasubok mo, Julio? Umay ko alaan dagiti gamit ko. Taglamangak. Saan? Anya. Naskan na sumuko kan. Saan? Diyak kaya ti maibalod. Sumuko kan. Mas delikado ti biyag mo no aglambang ka. Tidakas nga aramid na saan aliklikan. Isunto ti mangikursong kan ka iti pagbaludan. Sakbay amala daw ti amin agamiris kan agbaliwan. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo amin.